sang vinga zoram tha kan lo zo Zofa journal production Tur Te chibai ule voin September ni som pali sang ni som ni pali Inrin ni Zing Lam Chanchin Ngaihthlak na ilo na yang ama sa in Chanchin lang sar zolte India Sorkar Chuan Palewa le Arakan Thleng electric pe ka in Huam Hakha Indonaah boma Avangin civil Pawisawi lo Pakhat a Boral operation update Kalay Atanga Tedim Kalna Kawng amin Lian KNDF Pasaltha Zirlai sompriat an Boral Chhui Chianna nei don Myanmar Lian Avangin mi za somruk Chuang Ruang Chhar Chuah ani to tuna Chanchin kim changzokin India Sorkar Chuan Palewa le Arakan Thleng electric pe ka in Huam India Sorkar Chuan Chin State Palewa Township le Arakan State chu electric pe ka in Huama Mizoram State Sorkar Thlengin puina ma mothum Ministry of Foreign Affairs of India Joint Secretary B Sham Chuan asoi hethui Mizoram Omek Joint Secretary Chuan September ni som pania pisa Minister of Electricity Pu F Roding Lian a komnu asoi ani India Sorkar Chuan aram thatna turle mason na tur ngai to en barmalama tanga Chin State Palewa Township chu electric thachak na pe in Palewa Township Kaltlang Rakhang State a sit report a kolpeta sem adua hemikong a hem Mizoram Sorkar thopui turin asom ti Mizoram Sorkar Information Department chuan apuang thudondani Ministry of Foreign Affairs of India Joint Secretary le Mizoram Sorkar Minister of Electricity te po in Myanmar le Bangladesh ne na insum don ton na kalpui theidan tur an soi ho meka heiba ga hian tu na Kolkata multimodal transportation project din mun le har satna sutkian dan turan soi ho bok ani Hakha Indonaah boma Avangin civil Pawisawi lo Pakhat a Boral operation update Chinlandram Chinste Hakha khopuya nimin September ni som pathum dar thum Zing Lam Atanga dar nga Zing Lam thlengin inkana thlenga SAC sipeiten tol chunga lai puile 40mm bom antong ka a pungun thiau kumsom sari pahni chu silai mulengin afu pala vandoi thlak takin a Boral thu tol chung mi ten an soi thudon danin pungun thiau chu ram le nam mangai tak mi ani a putial kam le pifar niang fapa ani an chung in Thantlang Township Siang Khan khomi ni in una panga an ni a an una zinga falina no pang berdot tu ani ramboi ma in Chin State a Sorkar office na thokin Falam Township a kumsom ni pani alo thok to a chuminu a Hakha Township BC a kumthum chung alo thok to bok awangla in CNF a major ni in upa pakhat ani ve ani munram nei tu CDF Hakha Pasaltha lam chuan malaknan an nei ve zela nimin September ni som pathum operation shet theichina zan lamdar le chan vetanga dar ko inkar khan Chinlan Pasaltha ten Hakha Parliament Office le benga om Military Council SAC sipaite chu anwaka pa thi le hliam an om thu le pathian zara Chinlan Pasaltha ten him thu shiat ani Kalay Atanga Tedim Kalna Kawng amin Chinlan Ram Chin State Tedim Township Atanga Zofa Kalay Township in Kalpona Kennedy Tlang Bulchu nimin September ni som pathum Zing Lama ro asuna sata Avangin Kawng amin thu tol chung mi ten an soi September ni som atanga voin ni som pathum thleng cholawin Chin State avan ro tu yasura Military Council SAC sipai control temperature atanga khothlir danin Chin State a September ni som panga thleng ro asur tur thuan puang Tedim Kawng a cheta wang motor enge mozat atanga mi puiten har sana antok mek ani Tedim Township Kawng chia chu borok athiang huna aranglama Kawng siam tha ani tur thu le Kawng a cheta Avangin khorjin mi puite film khur turin PDF zolan ho tu pakhat chuan hriat tirna anei Lian KNDF Pasaltha Zirlai som paret an Boral Chhui Chianna an nei don Kareni State a Lian Avangin amunram nei tu mi puisipai Kareni National Defence Force KNDF Pasaltha medical training mi som paret chu September ni som pakhat Lian Anchin shet lawin an pilbawa an thina chungchanga KNDF chuan makti in aham hei hle a an bodan chungchanga Chhui Chianna an nei don KNDF Deputy Chief of Staff chuan September ni som pathuma asoi KNDF CF chuan ti hian asoya Pasaltha te Ruang chu vuina na ti fel ani hnuwa he thil kalphung chungchang a hian atulanga Chhui Chianna kalpui ani dona Chhui Chianna result azrin ma kanlak angai don ani anti hetiang konga hian mo phurna le accountability enkol turin kan inpaya Chhui Chianna chu dan lama mithiam ten an kalpuyanga hemi chungchanga hrechiang tu te pereni interim administration committee department rang ho tu te defense force rang atangin sipai roi tu tur an ruat thu an soibok
KNDF Chuan September ni som pakhat zan khan medical Zirlai som priate chu training an nei line tui Lian chuan achim bawa tur chung tlom ngai mi ten zongin September ni som pani khan an ruang lak chho ani a an chung tele sipai hne na an ruang thon ani thu an soi voile khada Pasaltha a maya pa mi som pret an chan ta mei chu an chung tele KNDF chuan poi an ti in tur thiam har an ti hle ani Myanmar tui Lian Avangin mi za somruk Chuang Ruang Chhar Chuah ani to Nepiro Tratkung Township munate Shan State Mindset Township ate Kayin State Miawari Township ate Chatmanglava van ro tuye Surawangin September ni som atanga nimin ni som pathum thleng tui alian to a mi za somruk Chuang Ruang Chhar ani to thu Chanchin bulian ten antar lang ani mi puithi re liampo omin mi bau an omnual thu tol chung mi ten an soi Myanmar ram buela fello wangin NGO por rang po indu angin malak na an nei theilawa chan chuan na thok tu pon in deilo na sa le thu an soi kho in tam tak chu van ro tuin achim pilin mi pui sing tel chon tan puina an mamo thu an soi mun than khata chon tui Lian in kiamzai arela mi pui spai PDF lampo in chan chuan na na thokin NGO por rang atangin ai chakle zuala chan chuan na an kalpui mek thu shiat ani tui chim na amun le ram chuan atwar hle a leinoi atama wangin tui thiang lim in mei tur po om lawa engemaw chen chu mani township le kho a chen ala thei lo tur thuan soi Lottery Council SAC sipai lampo in chan chuan na na thokin tui Lian tur te tampui na pek tur thu an soi ve bok ani khati zong kha tokin Chanchin Ngaihthlak theite an ni a atop thlega min thlir saktu te chunga kan lo me hlimin lodam zelula lepeka Zofa journal production a hian kan mule thau don nia hun man nuam vek ule